Chung television jana ba me goida thanrui sei chaka butong jangru chuku me goina count the People's Chronicle tong ka pisume headlines padoplo me cham tambat me THUIJINLU MARINGMEI Rai Mikho Chief Minister N Biren Singh Manipur ko popi lingna ngau ko kai ba me he ko hutong Congress sarkari date na sakan me lam kho Congress tong MLA ke Ranjit Rai former Chief Minister o Ibo Bigan kho ngau gui he kalau tong date ke Chief Minister N Biren tong tenure ko 760.54 square ko ngau hai ataw manmam tong date na taw kne BJP re Congress ta May kathum 2023 ko Manipur tong ri ka horap ko re political games na bam tong the na sakan the khatni Congress tong MP kanaita state tong sonleng me MP te na sakane Rajya Sabha tong MP Lesemba sana chawba re Manipur tong lai harau bahai UNESCO list ko lokang Union Minister of Culture Gajendra Singh ko salokan the Manipur tong Governor Ajay Kumar Wala le Union Home Minister Amit Shah le dolane New Delhi thang Manipur tong ataw tong lam khau kapet kan the na cham khau dilobam me Innocent IM re cookie militants padai le ka zauna gan charok hai tangkul naga long tong standing directive hai tatlon good pitonge khatni TNL tong area khawai outsider re arms akatni uniform puna tatpat hut nu magetna sakante katangdat ko sports lamlalo.co state tong fences goiri gangni mai 30th national games 2025 ko medal buna langam khang chamdan bamte tna sakante Kho World Cup ko India women's kho team re South Africa ta semi final ko 66/16 ko ngamlokan the Indian Super League ko Bengaluru FC khatni Hyderabad FC le tari ko 1-1 draw tatkan the katangdat ko tingnei lam lalo.co asai tong changlo me temperature 27 degrees Celsius to 5 degrees Celsius tingru ni mere 0.0 mm pon ru ni mere 7 km/h ye asai kung suna to ka bis headlines tampat me da kuri lelo the jarawa me goitani mangai diko